Ligamenxe ihora le-11 izindaba ku-Insimbi News nizifundelwa nguNokukhanya Msweli. Sawubona mlaleli. Izinyunyana zothisha ziphakamise ukuthi othisha babafundi basemabangeni aphansi kumele kuthi kuvulwe izikole mhla ka-July 26 bebe begonyelwa i-COVID-19. Kanti-ke okwamanje uhlelo lokugoma kuleli lusagxile kubantu abadala abaneminyaka engama-60 kuya phezulu ubudala kanye nabasebenzi bezempilo. Lezi bengezokugamanxa kwehora le-11 ezigcwele nizithola mangabe kubumbana ele-12 ihora.